Gatigo da kamirogo irina igirania getwan ko John wa hienyo haduini ha gatonyi wa mbogo men. Yes, jabakara unagere mwenjerere. Oh yes, na hida nirage kinya. Utabiria kameme kayo kama gatorago kwirite. Nilikuwa nimekuarifu tutakuwa na Honorable Karoli Omondi. Huyo ni mjumbe wa Suba South Constituency. How are you, son? Good morning. Habari za asubuhi. Njema sana, habari yako? Horo waku. Mwega muno, horo waku? Ni wega muno. Uwe mwega. Uwe mwega. At least unaelewa. Karibu sana. Uko salama? Niko salama ndugu yangu. Nice to see you. Yes. Mfurahi sana kuwa na wewe mitamboni ya Kameme FM. Na karibu sana. Asante. Niko na maswali mengi sana ningependa tuangalie siku ya leo. Lakini kwanza kabisa nikupe nafasi usalimie mwenye na kusikiza na mwenye na kutazama hapa Kameme FM. Asante sana. Oh yes. Niko na furaha sana kuwa hapa leo. Kuongea na ndugu zetu kutoka milima. Niko na furaha sana. Oh yes. Kama mtu ambaye anahusiana na Linda Mwananchi. Na ile chama cha Azimio. Pale tulikuwa na baba na rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Na tuko na watu wengi huko, Matiang'i yuko huko, Kalonzo Musyoka yuko huko, Martha Karua, Eugene Wamalwa. So niko na furaha sana kuwa hapa leo. Alright. Najua ulikuwa mtu wa karibu sana na baba. Oh yes. Tutonge hayo. Asante. Oh yes. Umeongea kuhusu Linda Mwananchi. Tuanzie hapo. Linda Mwananchi ni nini hasa katika ODM? Na ni mambo gani ama lengo lenu ni gani katika Linda Mwananchi? Kwanza ningependa nianzie hivi. Kusema asante na kuleta shukrani kwa wale watu wote 1.1 waliopigia baba kura kwa uchaguzi uliopita 2022. Unajua baba, watu wengine husema baba hakupata kura milima. Baba alipata kura 1,100,000 kutoka milima. Sasa kama mtu alikuwa karibu na yeye na kwa niaba ya watu wa ODM na Azimio, nasema shukrani kwa watu wote. Na nina hakika tutaendelea kushirikiana hata kwa uchaguzi ujao. Linda Mwananchi, sisi tulianza kama mrengo katika chama cha ODM. Wale wabunge ambao na viongozi wengine ambao hawakukubaliana na hii maneno ya two-term. Sisi tulikuwa nasema vile baba alitueleza tusiongee maneno ya two-term. Na baba alisema ingalau watu wenzetu wengine wameingia kwa serikali, ODM haijaingia kwa serikali. Baba alikuwa nasema hiyo kila mara. Alikuwa nasema lazima tubaki vile tulikuwa, tuendelee kutetea raia, maslahi ya wananchi. Hapo ndio tukae. Sasa kuna wenzetu wengine hao wameingia huko one term, wameingia two term. Wanaimba kama mandege zimekunywa busaa. Kila mahali wakienda two term. Sasa tukasema hii sio mzuri, na tukaona hii broad based pia haifanyiwe tu vitu sahihi. Unajua serikali lazima itetee wananchi. Hata nyinyi mnapanda mpunga kule Mwea, sivyo? Oh yes. Hata sisi tunafanya hivyo Mnyatike na hata hapo Ahero, Kisumu. Lakini unapata serikali imeleta mchele kutoka nje kiasi kikubwa sana. Wakulima hawezi uza mazao yao. Sasa kuna vitu mingi. So tuliona hapana, hatuwezi kaa tu hivyo tukishangilia dhulma ikitendewa kwa raia. Hapo ndio tofauti ikaanzia. Sasa Linda Mwananchi, sisi tumeamua tutakuwa karibu na wananchi, tutatetea wananchi, tutalinda urithi wa baba, tutaungana na wenzetu wengine wa Kenya kwa jumla, tuome tumeleta mabadiliko nchi hii. Na wale wenzetu wa Linda Ground, tunawaita Linda Tumbo hawa. Wanalinda tumbo zao. Unajua inasema Linda Ground. Hata uliona ile utafiti wa TIFA. Wana ODM 73%
wako na linda wananchi. 23 ndio wako na linda ground. Linda tumbo. Linda tumbo. Vile umeita. So, hiyo ni kumaanisha nyinyi mliona mambo haendi vile mlikuwa mnatarajia. Yes. Hii si kumaanisha ODM ni kama imechanganyikiwa kiasi. Kuna wenye wako kwa ODM lakini wako huu mlengo, wako upande ya serikali, na nyinyi mnakataa mambo ya serikali. Hamjachanganyikiwa? ODM saizi vile iko, raia wanajua wanataka kuelekea wapi. Hata ukitembea maeneo zile ODM ilikuwa na nguvu sana, watu hawajakubali maneno ya tutam. Utaambiwa hata Kisumu ati watu ni tutam, hakuna kitu kama hiyo. Uliona vile siku ile tulienda kama linda wananchi, vile watu walijitokezea bila kulipwa. Raundi hii uliona vile watu walilipwa, wameletwa na mabasi, tingatinga, lori, na bado walikuwa nasema one time, wakishachukua pesa. Kishalipwa, wachezaji wa kulipwa. Sasa nafikiri inchi tuko na shida, na hizi shida zinaleta maradhi, zinasumbua kila mtu. So hatuwezi sema ati tuko kwa serikali ama nini. Ni watu wachache waliingia kwa serikali. Na hao walienda huko, hata saa zile walikuwa naingia, baba alikuwa amekataa. Baba alikuwa so waliingia kivyao. Okay. Hata baba alisema hivyo. Ukikumbuka alipotoka Dubai, baba alisema wameenda kivyao. Na watu wakasema baba anaongea na midomo miwili. Wakampiga, lakini akanyamaza. Lakini alikuwa anasema ukweli. Kwa sababu baba alikuwa anataka kupeleka yani technocrats, sio wanasiasa. Si wanasiasa. Lakini hao wanasiasa walishaamua wanaenda na wakaenda. So hiyo imekuwa hivyo. Sasa wacha wakae huko. Sisi tutaendelea kutetea wananchi. So wenye washaingia kwa serikali wa mlengo wa ODM, bado wako kwa ODM ama wako kivyao? Unajua wengine wako kwa ODM lakini wanapanga kutoka. Wenye wako kwa serikali. ODM sasa, kuna wabunge kutoka, tuseme kama eneo la Kakamega. Kuna wabunge kama 9 wa ODM huko. Siku ile ODM hiyo mrengo ya Linda Ground walikuwa na mkutano hapa Nairobi. Hao wabunge walikuwa nafanya uchaguzi wa UDA. Ni kama hao wameenda. Washaenda. Lakini raia hawajaenda na wao. Hata uliona rally yetu Kakamega. Raia wako pande hii. Ukiangalia kile kinaendelea Mombasa, watu wa pwani, viongozi wengi wanaimba hii tutam. Lakini raia hawako huko. Tumeenda Mombasa tukaona. So ODM, kuna watu wanajifanya wako ndani lakini hawako. Wale waliingia kwa serikali, wengi wao nafikiri watabaki tu huko. Sioni vile watafanya. Wamejipata pabaya, wako kwa mawe sasa. Washajifungia. Wacha wakae huko. So hao wenye washaingia kwa serikali, wanafanya kazi na serikali, unaweza sema hao ni wasaliti wa chama cha ODM? Unajua, wakienda huko si walienda kivyao. Sasa mimi siwezi sema wamesaliti ODM. Wale wanasaliti ODM ni kusema watu wa ODM lazima waseme tutam. Hao ndio wasaliti. Lakini kama umeingia kwa serikali, wewe ni waziri, unafanya kazi huko, fanya tu kazi yako, lakini usiongee siasa ya ODM na kusema ODM ni tutam. Unaweza sema wewe binafsi ni tutam, na hiyo ni sawa. Lakini wale wamesaliti wana ODM ni hawa wanaimba tutam kila wakati, kwa sababu watu wa ODM hawako hapo. Alright, so tuende kwa wafuasi wa ODM. Wako na maswali mengi sana. Wanajiuliza, tuko kwa serikali, tuko one term, tuko two term. Wafuasi wenu wa ODM, kwa maoni yako, wamesimamia wapi? Ama unaweza waambia nini? Wafuasi ni one term. Wengi wa wafuasi. Wengi. 73%. So bado kuna wenye wako kwa ODM lakini bado wako ile pande nyingine ya two term. Yes, kuna wachache. Kuna wachache. Kuna wachache unaweza pata. Unajua tulikuwa na ODM, tulikuwa na nguvu sana Turkana, na Masaini. Lakini unapata kama Turkana, wengi wana ODM huko, sasa wako two term. Hata tulikuwa na wengine Northeastern. Lakini Pwani, Magharibi, Nyanza, hao wamesimama, hao ni one term kabisa.
Kuna baadhi ya wenye wanafuata ODM wanashangaa kwa nini kuna watu kutoka ODM, wengine wa kutoka Western, pande za Kisumu, wanataka kupeleka wafuasi wao mahali baba hakuwa anataka waende. Unaweza waambia nini hawa? Kitu tutafanya, unajua sasa vile tumefika, watu ni lazima tutaamua tutafanyaje. Kwa sababu wale wenzetu wengine walinda tumbo au wameamua watabaki huko kwa tutam. Na sisi tumewaambia hatutaenda tutam. Sasa vile naona tutafanya ile kitu baba alifanya 1996. Unajua tulianzia Ford Kenya huko. Lakini tulipopata ilikuwa ngumu kuendelea mbele. Na hiyo ilikuwa chama ya Jaramogi ya mzee. Lakini tulijipata pabaya, tukaamua tutoke. Na tukatoka. Mambo yakaribika. Na tukatoka tukaenda NDP. So vile mimi naona wale wenzetu kwa sababu wanapenda hizo peremende wanapewa huko. Kama wameamua kukaa huko, sisi tutatembea maneno. Tutaambia wananchi tusonge mbele. Tuende kwa watu na tuongee na wenzetu wengine wa Kenya wengine, tulete mabadiliko kwa nchi. Alright. Okay, tutachukua mapumziko kidogo alafu tutarudi baada ya muda usoko mrefu. Alright, mitabuni ya Kameme Kayo kama githaigere katika dakika 11 nigetwa niko John wa hiyo tuna Coconut Odo mwana Stacy mweno yo hadu inahaga tonye wabo tuna mheshimiwa kumakore mwana wa Suba South Constituency Honorable Karoli Omondi kumakore mwana wa county ya Homa Bay tukielekea maodo megi Linda mwananchi na kiuliega dhewe koro inakio namba yako ya SMS ni 200142014 namba yako ya SMS wekinye hao nyandikire kiuliega kunigeza tukua tukiulia maodo megi Linda mwananchi no ya kiama kia ODM kirolete kana kuria kirolete na ni maodo mariko tukuigwa na maodo mariko kiama gikifagete o tugethie na mbere no hihi dio kane wakoro gicirio horwegie uri anthogoro koreto kiambatira wa maguta ukoro ndereba wa taxi kana matatu kana hihi wina gari yaku we kiumbe hindi yothe wekira maguta ni ukoragwo ukihuthira mbia nyingi muno makiria nginya uria ufagite na ihinda riri nirio tunakorwo tukirohoro wigie uria tugikinyihanyihia mahuthiro na gari yaku muthenya wa umuthi ungimikira mutambo wa gas uria urareherwo ni Autogas gari yaku urikiraga gas na igakorwo igithie o wega ukihuthira mbeca nini muno engine yaku nayo igaikara iri njega ndurakorwo wina thabari nyingi cia guthie kuria garage ubatara ukorwo ugiconvert kana ucenjia gari yaku muthenya wa umuthi nigetha ukorwo ukihonokia ciringi na nigetha ukorwo ugiconvert kana ukorwo ugicenjerio gari yaku yanje ukorwo ukihuthira gas ubatara ukorwo ukihura na beno nigetha book session yaku ya guthondekerwo gari yaku kana ucenjerio gari yaku namba ya thimu ni 0800720995 0800720955 nigetha ukorwo ukibook session yaku. Autogas powered by Proto. Thaa imwe na ndagika 50 Mathao kimenyithio ni Tips College aria mathomithagia kothi ngurani cia diploma, certificate na artisan ta perioperative theatre, community health, health services support, counseling psychology, orthopedic and trauma medicine, hairdressing and beauty, fashion and interior design, carpentry and joinery, hotel and catering management, tour and travel, tour guiding, information technology, computer engineering, ICDL and computer packages, short courses, driving classes na igenyi game. Ukawe yandikithia ni guthomithio computer, French na German classes atari marehi. Twina hostels na arutwo ni matethegererio gwetha attachment hamwe na wira. Tusherere Tips Campus Thika Superhighway thimu ni 0715067272 kana 0793684897. Email ni info@tips.ac.ke. Tips College, a highway to future success. Alright, mitaboni ya Kameme Kayo kama githaigere katika odage kainyanya ni getwan ko John wa hianyo hado ina haga tonye wa mbogwa mentu ina Coconut na tuina Stacy na tuina mujibu wa kumakore ya mwena wa Suba South Constituency Honorable Karoli Omondi kiolia kuna baya kwa SMS ni 20014 yakora kiolia koda okoro kiolia muthenya wa umuthi jigere kwetu kira 20014 na dakoda gotariri horo wegi uri thogora wa maguto kore tugithie na mbere okoro ki yukia babatira na gutuka murigo muno hari we mwene gari kana ndereba wa
wa taxi kana we koragwo ina matatu na mutwarithia wa ngari kiumbe nikio Autogas marakorwo makimenya ati he bata ukorwo kihuthahutherio murigo uyu nikio marakwira atiriri woka kuria kwao magukonvertere ngari yaku ihuthere gas ukanyihia mbeca iria tumagira hari maguta na gicunji kinene muno. Rehe ngari yaku kure kwa Autogas Conversion Center kana uthikore mwena wa Githurai 44 station kana Kafati station kana Kabati plant ona Thika super highway ni ukorwo kimakora nigetha ukorwo gicenjerio ngari yaku handu hakuhuthira maguta ikahuthagira gas no kiririkane gas ina raithi kuri maguta. Na by the way wona wa kinya kuria ndakwira kuria Autogas Conversion Center kana Githurai 44 station kana Kafati station kana Kafati plant omere ate waigua ndeto eno goko gwa Kameme Kayo ka muingi maguguthondekera maguconvertire na oho okuma hau wina full tank ya gas thina wa ngari yaku sawa sawa. Oho maundu mangi mega ni ati wona wa convert ngari yaku ukorwo gikirira gas thina wa station o yothe ya gas ire gukuhiriirie hamwe na partners Autogas aria nio Ola stations kure mwena wa Buruburu, Ola Pangani odome na Ola Gong Road. Nikino ukorwo kibook session yaku kwetukana na beno ya thimo 0800 720 995 0800 720 995 nigetha maundu maku makorwo maikarite wega. Na nigukwirite horo wigie makinya maria tukorwo tugikinyukia kahora kahoro ngeigua ati ni horo wigie gukura ndugakorwo gicirio horo wigie maundu manene no makinya maria ukinyaga ikinya inini umuthi renge rucio orongoreirie ukorwo ikinyaniria kioneki giaku ukanjiriria mubango ucio gatuka kiundu kinene muno na ukorwo ikinyaniria matanya ma ngoro yaku na nikio Stanbic Bank mena mubango wa Keep Growing Movement nigetha matigirire ati makorwo magikinyukania nawe ikinya gwa ikinya no ririkane gukura ti haria urathie aca gukura ni rugendo ruothe ni journey ni rugendo ti destination ti haria uronete gukura ni rugendo ruothe nikio Stanbic marakwira ati makorwo me hamwe nawe ikinya gwa ikinya makuranie nawe wega. Na githa tucoke thini wa miario itu na muheshimi wa muthenya wa umuthi ndakonda kwira ati sekta ya ukui ni kurite muno kwa boda boda ukende kwigurira nduthi yaku ya kwendia kana yaku ya kuhuthira wina mweke mwega muno kwina nduthi cia 125cc 150cc na 175cc muthemba wa Captain, Tigers na Dayuni na ici ciothe guciona kure kwa Captain Motorcycles Manufacturing Limited wigurira na retail kana wholesale ningio ngienda ukorwo kigura na njira ya kahora ni magukurumbuia wega mena spare parts ciothe ginya uiro mena cio ungienda ginya tukutuku mena cio no nginya mubango wa kuriha kahora lipa pole mena guona makurehere thini wa bururi witu wa Kenya haria hothe uri ni ukumakora haria kahawa wendani kongethera kahawa Barracks haria Thika Road kana umakore kule mwena wa Nanyuki Meru odo mwena kule mwena wa Maua na namba yao ya thimu 0727 139 666 0727 139 666. Aya, tukishoka miario ito na mheshimiwa Karoli Omondi. Welcome back mheshimiwa. Asante. Tulikuwa tunaangazia mambo ya chama chenu cha ODM na umetuambia kuna wale wamehama wameenda pande ya serikali au walienda kivyao. Alright. Kuna chanzo yoyote ama kuna mipango yoyote ya nyinyi wenye mko kwa Linda Mwananchi na wale wengine kwenye Linda Ground kuwa na maridhiano, kuongea mkue kitu kimoja? Sisi tumesema wakitaka tufanye maridhiano lazima kate kauli hawatakuwa wakiongea maneno ya tutam. Alafu hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu warudi kwa chama cha Azimio. Pale baba alituacha, hapo ndio baba alituacha chama cha Azimio. Alafu wawe tayari kutetea wananchi. Tumewaambia hivyo. Alafu wengi wao kwa sababu tumeona hawana zile maadili ama values za baba ama ODM watoke kwa ofisi. Basi tunaweza ongea hapo. Lakini hawa watu wamependa hiyo peremende sana. Iko vitu wamepewa. Kuna minofu. Hawatakubali. Sasa hawa watu mimi vile naona hawa sifikiri wanaweza wacha hizo vitu wanapewa huko. Sisi tutajipanga. Okay. Na raia, tutajipanga na raia. So mtajipanga kivyenu ama kuna chance ya kuwa mkiongea na wengine wako kwa alternative government?
Kwanza ningesema hivi leo tunatakia Mheshimiwa Rigathi Gachagua kila laheri kule kotini. Mimi nafikiri atafaulu na tunamtakia kila laheri huko. Sisi unajua tuanzie hivi. Sisi kama wanalinda wananchi, sisi tunafuata nyayo za baba. Na baba alituacha na Kalonzo Musyoka. Alituacha na Martha Karua. Alituacha na Matiang'i. Baba alituacha na watu wengi sana. Wengine bado wako Azimio, wengine wametoka. Wengine tunataka waingie Azimio. Kwa sababu sisi tunataka siasa ya kuleta Wakenya wote pamoja. Na tumeona ushindi inaweza, unajua kila mtu unaweza jaribu kushinda. Lakini watu wakiungana pamoja kazi inakuwa rahisi. So vile nimeona mimi naona tutafanya kazi na kila mtu. Na tutaki siasa ile ya ukabila, ya kusema kabila hii kabila ile. Sisi tunataka kuleta wananchi pamoja. Gen Zs, kila mtu. Alafu tukubaliane mabadiliko gani tunataka kuleta nchi hii. Na tukae chini, tuandike vitu vizuri, tufanyie raia kazi. Sisi hatutasema ati tutaenda peke yetu. Tunataka kila mtu. Lakini tunataka watu wawe watu wa ukweli, watu wanapenda nchi wao, watu wako na nia ya kutumikia wananchi, watu watapambana na ufisadi. Tunataka watu unajua nchi hii kuna pesa mingi sana. Lakini wizi pia imekuwa, yani asijaona serikali wanapora mali ya raia kama ya hii serikali ya saa hii. Sasa hizi vitu zinataka kila mtu tuungane pamoja. Ndio sababu sisi kama linda mwananchi, sisi tunajua ni nini tunataka. Lakini hata tumeona wenzetu wengine pia hiyo ndio wanataka. Sasa tutaungana. Sioni pale shida itatokea. Wengine walikuwa nasema hata kwa linda mwananchi kuna masukusuku. Hakuna kitu kama hiyo. Hizo ni porojo tu. Ni vile tu kila mtu anasema kile anataka. Yes, but tuko pamoja. Hata kesho tutakuwa na mkutano kubwa ya kupanga. Unajua tunaenda Thika. Jumapili ijayo. Tunaenda Thika kuongea na watu wa milima huko. Na tunaomba watu raia waje kwa wengi, hata viongozi wasiogope, waje. Kuna watu wengi. Unajua siasa ya nchi hii ukisoma historia, kuna vile watu walikuwa nafanya siasa yao. Waanzilishi wa Mau Mau unajua walikuwa kule Nakuru. Wakina Fred Kubai, Bildad Kagia. Lakini kati yao kulikuwa na Achieng' Oneko. Hata ndiye akawa mbunge wa kwanza wa Nakuru. Si unakumbuka tulipopata uhuru? Ukiangalia historia, Tom Mboya, marafiki zake wa karibu sana wa kisiasa walikuwa James Gishuru, Kiano. Na Mboya alikuwa anachaguliwa na Wakikuyu hapa Nairobi. Hata mara ya kwanza alisimama na Arguins Kodhek, akashinda. Mara ya pili akasimama na mpinzani wake alikuwa Munya Waiyaki, tena akashinda. Hapa Nairobi tu. Ukiangalia Jaramogi, yeye alikuwa anafanya siasa na Munya Waiyaki, Bildad Kagia. Hao walikuwa marafiki zake sana. Raila alikuwa amefanya na Matiba. Walikuwa karibu sana na Matiba na hawa watu wengine. Sasa hata sisi tunataka tuungane na kila mtu. Tufanye siasa kama Wakenya. Hatutaki maneno ya ukabila. Alright. So unaweza fanya kazi na anyone kutoka pande yote ya Jamhuri ya Kenya. Hata saizi ukiangalia kwa bunge, ukiangalia vile huwa tunapigania maslahi ya wananchi, unaona tuko karibu na Ndindi Nyoro sana. Lakini hata kuna wengine mlimani huko, watu kama Irungu Kang'ata. Tumefanya siasa na wao mara mingi. Hao walikuwa walikuwa watu wa baba, wakiwa wanafunzi universities. Unakumbuka? Nakumbuka. Sasa maneno iko vile iko, lakini kuna urafiki ile raia hawajui. Hao ni watu tunawaelewa vizuri na ni watu wazuri. Alright. Haya, tutachukua mapumziko kidogo, tukirudi baada ya saa 2 tutangazia mambo ya vile mmejipanga kuhusu uchaguzi wa 2027. Tujue kama mtakuwa na mpigania kiti cha
urais na vile mtajipanga. Right. Mitabuni ya Kameme igire na dakika o igire tukaba gutithia kidogo tuyo mohoro maya matha igire no ndakoda kwira ati ugenda kivi ya kuma kore kwa Captain Motorcycles na bayandi mo 0727 139 666 0727 139 666. Mucamani urunio thire mututagia bia na utire kindu turana gicenjia mutubega irio tatu teithia niki turi anogu ngombe ciakwa no irira nyivia na matumba itarakiona ki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ, nĩ quality na ile na standard ya igũrũ. Ni waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Ai, wende farogamia ngari ino njitie ki. Hey boss, kari ke kioru. Tarogamia ngari we. Durona ni yakite itawana ni petrol station irahetuka. Kou mbere uko na petrol station kuna ni ndiracererwo ni mucemanio. Horera, cool down customer. Ni ndihuthagira petrol, huthagira gas. Ni undu ucio rugendo rwaku rwe safe. Urauga atia we? Ati gas. Thikũ ici ũrĩa thogora wa maguta wambatĩrĩte, ndonire njenjie ngari yakwa ĩhũthagĩre gas onayo tondũ gas nĩ ĩrabacĩrĩra mũhuko mũno. He? Ugacenjia ngari kana nĩyo yokire ũguo? Ndathire petrol station ya Autogas ngĩcenjia. Thaa ici ndingĩteta. Ithe ona niĩ no hote gũcenjia yakwa. Ĩni, ndũthiĩ tu kwa Autogas na ndũkerira. Honokia mbeca na Autogas. Cenjia ngari yaku yambĩrĩria kũhũthĩra gas. Cerera Autogas Githurai 44 kana Kabati Station barabara-inĩ ya Thika Road kana ũhũre thimũ namba 0800 720 995 ũmũthĩ. Autogas, powered by Proto. Nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka inya. Mathaa ukimenyithio ni NIBS Technical College. Kore arutwo. One of the best escapes from the prison of procrastination is to take even the smallest steps towards your goal. We murutwo warikirie form 4. The way to get started is to quit talking and begin doing. Goko NIBS Technical College ulina chance to begin your career coordinator, interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, advanced healthcare assistant, kana caregiver na kothi nyingĩ. June intake nĩrathiĩ na mbere. Tucerere campus citũ Thika Road campus, Nairobi campus, ona kana Ongata Rongai campus. No tuhũrĩre thimũ 0111 030 100 kana twandĩkĩre message ya WhatsApp 0722 547 746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma Kameme kayo ka mũingĩ. The government must lead by example by reducing non-essential travel, hospitality, consultancies, duplication of agencies and other administrative overheads. Twire thirikari wega matige gutukungĩria wara gũtwĩra nĩ ndeto cia environment maracirehe nĩ mathiĩ mahande na kuoroboro satika na kũrĩa kũngĩ. Risasi inaua mtu mmoja, Ebola inaua kila mtu. Thirikari uko nĩ remetwo nĩ malaria makũrĩa Mwea gwitũ rĩ no maũndũ ma Ebola ĩkũbota kũbũrana nao. Oma wĩigĩrĩrĩku no shamba. Maya nĩ mohoro ma thaa igĩrĩ rũcinĩ amũkĩra ngeithi njĩtagwo Dan Wainaina. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩkuruhanagia Kenya harĩ gũthũrima ũkinyanĩru wa maũtungata ma thirikari kũrĩ mũingĩ nĩyo National Anti-Corruption Steering Committee rĩu nĩ twarĩte amemba ayo kuma kaũntĩ ithatũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiharu kũrĩa Murang'a gũthoma ũrĩa tabarĩra itiganĩte igũkinyanĩrio kuhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF rungu rwa mũmbunge wa mwena ũcio Ndende Nyoro
Riboti ĩno nĩ ya George Kimani. Utongoria wa kamĩtĩ ĩno ĩrĩa rungu rwa wabici ya mũnene wa watho bũrũri-inĩ hamwe na honge ingĩ ĩrehete hamwe amemba kuma kaunti cia Murang'a, Kirinyaga na Embu. Kũringana na Trufosa Charo ũrĩa nĩwe director mũnene wa rũhonge rũrũ, augĩte atĩ wĩra ũmwe wa kamĩtĩ ĩno nĩ gũthomithia Akenya magatigĩrĩra tabarĩra iria ikinyanagĩrio na mbeca cia mũingĩ atĩ nĩ ciatwarithio na mbere wega. I'm the National Director, National Anti-Corruption Campaign Steering Committee that is under the Office of the Attorney General, the State Law Office and State Department for Justice, Human Rights. We want to do knowledge transfer in undertaking social audit. Ningĩ atarĩria atĩ mokĩte gũkũ kĩharo kumana na ngumo atĩ nĩ kũmwe kĩgĩna kĩa NGCDF gĩtũmĩkaga wega harĩ gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte. But also we want them to carry out best practices that is happening in this great constituency. Also we've had good stories about Kiharu and Murang'a with regards to implementation of government projects and the prudent use of taxpayers' money. Na kumwe macerete nĩ cukuru-inĩ wa secondary wa St Paul's Gĩkuũ ũrĩa wĩ mwena wa Kambĩrwa kũrĩa mĩaka yothe cukuru-inĩ ũyũ ũrĩa wambĩrĩirio mĩaka mĩnini mĩhĩtũku ĩkinyanĩrio na kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF. Njĩtagwo Wanjikũ wa Mũkũra, Deputy Principal. Nĩhotete gũteithia ciana cia locality ĩno mũno tondũ kwĩna ciana nginya irauma mwena wa Maragwa Ridge, hena 2 boys maumĩte Maragwa Ridge me grade 10, na twarora mwena wa Kirinyaga, mwena wa Thagathi, hena ciana ciumĩte kũu Rũkanga, ciana ta about 10 of them, na nĩ makĩraga rũĩ rwa Thagana. Hena mwana umĩte Western arokire form 3, in fact turamwadmitire the day before yesterday from Western. Ndĩ mũciari St Paul Gĩkuũ Secondary. No njũrie kaunti iria ingĩ ciothe korora mahote kũhũthĩra mbeca cia NCDF wega, ciana nyingĩ no ikorwo igĩthoma na mbeca itige kungumio. Hĩndĩ ciarĩ nĩ matabanĩtie gĩikaro na nginya na mũingĩ na gũthũrima maratathi megiĩ ũrĩa tabarĩra ĩno yakinyanĩirio. Kũrĩa nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya NGCDF Peter Manyeki atarĩrie atĩ wabici ya mũmbunge Ndindi Nyoro ĩhũthagĩra mũtaratara ũnyihagia mahũthĩro na koguo makahũthĩra mbeca nini na gũkinyanĩria tabarĩra nyingĩ. Tũhũthagĩra process ĩtagwo labor based kana community based, ĩrĩa wĩra witũ to involve technical people maoka maganeana advice na then project ĩgekwo involvete local community. Na ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya kamĩtĩ ĩno kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Kazi yetu ni kuambia wananchi kwamba uko na haki ya kupatiwa services bila kupeana pesa, bila kupeana hongo. Mũingĩ wothe wa Kenya na makĩria mũingĩ wothe wa Murang'a wĩna rũtha rwa kũũria ciũria thutha wa kuona wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ thirikari na mbeca ciao. Kameme FM kuma gũkũ Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo marenda honge cia ũgitĩri gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho ma borithi na wathani wa matũra, makiuga nĩo mararekereria ndawa cia kũrebia kwenderio arutwo mathukuru-inĩ matiganĩte na gũcũngĩrĩria ũregenyũku wa mĩtugo gatagatĩ ka arutwo. Gĩcũki wa Ng'ang'a harĩ na ũhoro ũyũ. Igũrũ wa mĩaki na mĩgomo ĩrĩa yonekanĩte, ndagĩtarĩ Thuo Mathenge akiuga ndawa na ithukia tombo irathondekwo mbere ya thirikari na gũtirĩ makinya maratacũkio kũrĩa ũrĩtie nginyanagia rũhonge rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa ici gũkũ bũrũri-inĩ na kada gũteanĩrio kuona gũtirĩ ũndũ rũrateithia gũthaitĩra arutwo. No mũhaka thirikari yumĩra nĩguo ndoiga hinge drug barons. No mũhaka borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ angĩkorwo nĩ kũronekana bangi, wĩra wa borithi kumagĩra gũkũ bara gwĩtagia mbeca, wĩra wa borithi gũthiũrũrũkaga gũkũ na mũcinga makĩoyaga mbeca kũrĩ andũ. Nĩkĩo na tũkĩbĩrwo tondũ mwana ũyũ nĩgetha ecirie ũhoro wa gũcina rĩ, mbere ambĩte magacamania makĩnyua bangi kana makĩnyua ndawa icio. Tondũ ndĩmwĩrire gũtirĩ mũndũ wekaga ũru atarĩ na kĩndũ gĩtagwo catalyst. Catalyst ĩno rĩ ĩingĩrire cukuru na njĩra ĩrĩkũ? Mũciari ũcio rĩ nĩ anoraga mwana wake rĩrĩa arĩ mũciĩ kana nĩ aranyua bangi kana nĩ aranyua ndawa ici. Mũrigo mũnene ũgĩtigĩrwo arutani anene mathukuru-inĩ maya kũrĩa Thuo oigĩte nĩ ũgĩtwari kĩnene kĩa mĩgomo ĩno amu nĩo marekereirie arutwo kuona ndawa ici na ũhũthũ na kũmagagia kĩmeciria. Ciana icio airĩtu acio rĩ nũ ũrarehe bangi ĩyo thĩinĩ wa cukuru? Kũndũ gũkũ kwĩna mwarimũ principal, kũrĩ na mwarimũ wa discipline, kũrĩ na deputy principals, kuri na arimũ arĩa angĩ a discipline, kuri na arutwa, kuri na aruti a wĩra arĩa matũgũtaga arĩa mahataga. Andũ acio othe rĩ mabataire mbere mũthenya wa ũmũthĩ twambe twĩũrie kana nĩ kũrũgamia cukuru ciothe, tũcenjie management ya cukuru. Mwena-inĩ wake Moi wa Mathomo kuma gĩcigo mbunge gĩa Kieni akĩũria aciari kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki harĩ mĩrerere-inĩ ya ciana ciao. Koguo tũbataire ona ithuĩ ta aciari tũrore handũ hau. Ũrĩa ingĩũria kanitha onacio ndona ta ithiĩte thĩ hanini, nĩ mabataire makorwo na fellowships mũno macukuru. Onokorwo nĩ ta mũthenya ũmwe wa wiki ta Friday ũguo makoragwo na gĩikaro na ciana
mapasta na reverend makariria ciana icio na makamathomithia horo wa muturire. Ngiribotera Kameme Kayuka Muingi kuma gicigo bunge gia Kieni kaunti-ini ya Nyeri njitagwo Gicuki wa Ng'ang'a. Na muthia riri thukuru ithiete na mbere na kuhundura arutwo mĩciĩ-inĩ kumana na ithagathago cia arutwo mathukuru-inĩ riu ritana no rirathie na mbere gutindĩkĩrĩrio kũrĩ thirikari kuhitukira ministry ya githomo gwĩtĩkĩria thukuru ihingwo gabere itanya-inĩ rĩa kũrigĩrĩria arutwo gutabania ngero iria irakuruhania gucina mathukuru. Daniel Kanchori uria ni mutongoria umwe wa muingi mwena wa Kajiado augite ati mahinda kwa mahinda ica-inĩ ikuhe thukuru itiganite na ihingĩtwo imwe ciacio thutha wa kũmundio mwaki. The current tension in our schools is unwarranted. It's a concern, and the government cannot continue to bury its head under the sun like the proverbial ostrich, like nothing is happening. We have witnessed several schools being closed because of the tension. A small confusion, the children are not sleeping, the children are not feeling safe, the parents are not sleeping, the parents are concerned about their children. I want to tell the government, examinations are not important than the life of our children. We are demanding the immediate closure of all schools for some time so that our children can relax and the government can wake up from its sleep and ensure compliance of the safety manual in our schools. When the situation normalizes, we can continue. Macio nimo marĩ thĩinĩ rĩrĩ kuoya mohoro mangĩ mohoro thaa 3 cia rũcinĩ njĩtagwo Duncan Wainaina. Wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka Muingi. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme Arahuka rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Arahuka negwikira ngia ya guthathaura magatheti Mekwekwe uteti wonjoria Kameme Kayuka Muingi tuko chonjo rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Arahuka, don't miss out. Ũgũithe wa Bogonga nĩ maraingĩrire kwa Illuminati. Kũngĩhoteka atĩa rĩrĩa thitima cioroko itigagwo ire oni? Kaĩ ũrĩ thutha atĩa? Githĩ ti Sora aragũrire? Sora ya 20,000 akahota kwĩgũrĩra atĩa? Aca we. Eni, aragũrire gwa Soko Faster. Aramĩgũra ciringi 35. Maũndũ gũkũ gwa Soko Faster magĩrĩte kwagĩra. No ũgũre solar, sofa set na gĩtanda, nduthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itangi rĩa maĩ, ng'ombe ya grade, car wash machine, woofer na indo ingĩ nyingĩ. Ũrahihinya *420#. Ũrĩngĩhihinya *420#. Ũcagũre kĩrĩa ũkwenda, wĩkĩre thogora wa thĩ mũno ũrĩa ũngĩenda kũgũra. Ũndũ wa mwanya nĩ atĩ, kombin nĩ gatagatĩ ga ciringi 20 nginya ciringi 99 tu. O ũrĩa ũrabid maita maingĩ, no ũrehe mweke wa gũkorwo na the lowest unique bid. Ni ukwenda irio cia gutuma utigwo ugicona twara ni sama. Karibu Flavormax. Kuria kuruga irio njega ti kubahatisha. Ni urugi well calculated. Kana ni thukuma ũraruga, githeri ona kana mucere. Royco Cube niguo mucamo uria ufataire. Geria Royco beef fresh ingredients for fresh flavor to the max. Twika Royco Cube mathematician umuthi. Cera duka iria igukuhĩrĩirie wigũrĩre Royco Cube flavor ya beef, chicken ona kana chili cube. Tuma recipe kugerera WhatsApp, SMS ona kana social media wihotanire Royco hamper. Lirikana urina Royco, the answer is flavor to the max. Jehova niwe mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Atũmaga njarahe ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru. Andongoragia maĩ-inĩ marĩ na ũhurũko. Nĩ ariũkagia ngoro yakwa, akandongoragia njĩra-inĩ cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. Ona ingĩtuĩka nĩ ndĩrahungũrĩra mũkuru-inĩ ũrĩ ndumata ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ngĩtigĩra. Nĩ gũkorwo ũrĩ hamwe naniĩ. Thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩ cihorera niguo gwikira. Jehova niwe mũrĩithi wakwa, ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 380#. Kayuka Muingi igana rĩmwe gaturumo ĩmwe. Kayuka Muingi igana rĩmwe gaturumo ĩmwe noko gatigagia. Kameme FM. Kayuka Muingi. Kameme FM.
Right, mitabuni ya kameme kayo kama githa igere ina dakika 17 ni getwa ndiko John wa hianyo hado-ini ha Gatonyi wa Mbogwa men koko nateba kuma kidogo benda Stacy Mari Arno Stacy Aregoko na tena mheshimiwa Honorable Carol Omondi nwe tena kemuthenya wa omothe tukimurika maundu megie kiama kia ODM Azimio odomwe na mwaho wa Linda Mwananchi toko tugicokereria wega na maundu matiganite megie uria omareka na mufango wao kwa tugigakinya mwaka turorete wa girigiri na mirongo iri na mugwanja no mbere yori Safaricom Chapa Dimba Nisho Kete ino ni season 5 kandi kere kale gatano wiyumili ngethokoro kionekana no ririkane oyo niguo mweke wa mbeu njithi kuma miaka 15 nginya miaka 18 ukoroma kiyumilia monekane ni FKF thini wa ditimano cia gifururi cia timo cia under 17 odomwe na under 20 idigakoro kore mwena wa Sweden na athaki arĩa magakorwo magithurwo nio makarugamirira bururi bitu wa Kenya thini wa Gotia Cup bururi-ini wa Sweden mweri-ini wa July mwaka wa 2027 kwena shiringi milioni 24 cia kwihotanirwo odomwe na scholarships cia TVET na national champions makorwo makinukia grand prize ya milioni ngima o muthaki timu ciere ya anake na ya airetu na kwiyandikithia gutie na marihi hari gikundi kia andu 20 na andu ya 20 ni athaki 18 na officials eri ukorwo kiandikithia kana mukwiyandikithia haria ha chapadimba.safaricom.co.ke gatagati ka June tariki 11 o ginya June tariki 27 kulingana na mutaratara wa FIFA. Safaricom Chapa Dimba, cheza kama wewe and wakilisha your mtaa sawa sawa. Na kemubuge wa Mukoroini mheshimiwa John Kagushia na aramutura Mukoroini Constituency Education Day muthenya wa Friday no yokete atariki 12 mwaka uyu ni kuria Kiriti Stadium kuma thaa 2 cia rucini ukaito kugwira uhotani thini wa githomo arutwo na arutani aria mekete wega makiria kuria Mukoroini ire yothe ni makamukira iheo na ngerenwa na aciari othe a day secondary schools ciothe cia Mukoroini ni makamukira basari muthenya ucio. Kagushia wira kihinyo rikane Friday tariki 12 Friday ino ni kuria Kireti Stadium mitabuni ya kameme kayo kamuige tuko tugicokereria kana miario na muheshimiwa Nobero Nyabego lirikani horo wegie mathabu mahali aliko mathabu ma Royco ukiruga na Royco ti kubahatisha asha ukoragwo uri urugi calculated ugakorwo ufangitwo wega wina cube igire cia Royco beef cubes utukanie wega na chili cube kamwe na irio iria wendete muthia aja ni flavor to the maximum ukorwo ina chicken cube igire cia Royco na mucere gikombe kimwe wona waruga ukorwo wina maximum flavor and a nice yellow hue gukone kugate irio ciaku cikorwo cina mucamo mwega muno na karangi gathaka muno na wewe da kamucere kena to vegetables wa Royco chicken cubes na kamucere gaku na vegetables ukorwo wina aja ya the formula for great meals gukone kugate we ukorwo gikenera irio ciaku na ndokamake wina cubes ici cia Royco no ukorwo ukiruga we uria ogwiciria recipe yako kana gacira yaku kana mathabu maku ma urugi makorwo mari uria we ungiciria ndogetigere ona hanini go ahead ithi na mbere we korwo ukiruga no huthire cube ici cia Royco guthondeka tuirio twaku wega. At the age of 9, I beat my big brother at chess. And that's how Kamoni became Kamonski. After becoming a proud dad of 3 girls, people started calling me Baba Girls. Back home, I'm still Madenge everywhere I go. But you might know me better as Nameless. Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property. Hii ni demo boy kumani. Ona ndiramenya ngwirorera ki. Uraboeka na kwina K24 Plus mani. Ate ki? Tathikiriria. Ndirakoe hookup imwe legit ili na movies. Venye alijipata kwa hichi kijiji hajui yeye mwenyewe. Series. If we have any chance, we need my old team. Ona ginya sports. And still, Salah. Oh, sensational! Wow. Tiga tu. Bado ele na reality shows na animation cia ciana. Ta imagine ele ginya na live channels. Ai, we tiga. Na subscription marenda atia. Doka make. Imagine ni free of charge. Yani gotire na subscription. Akire ni ndirakwira mundu ni sare kabisa. To download K24 Plus daishi igotware na mtaratara.
K24 Plus. Hook up Legitia Entertainment. Oh yeah, it's free. Alright, na gatatu ga tariki 10 na tariki 11 mweri uyu turi kambuni ya Pwani Oil na Kameme Kayukamu igitura shira matura ma Murang'a Kigumo Maragwa na goko tunyitanire wega na arimi aria maiga ng'ombe cia iria ukunia njira njega ya gukama ugitumira maguta ma Sawa Milking Jerry maguta maria makoro mari very soft magatigirira ati ng'ombe yaku ndina hitha iria ona hanini na oho mena Ama Energy ino ni supplement ya gutigirira ng'ombe yaku ina hinya wega nigetha we production ikia babatire nawe akorokia mukira king'otore wega na ndakoda kwira hindi ciothe ukiruga tigirira no akorokia huthira cubes cia Royco beef cubes kana Royco chicken cubes wewe kama thafuri ukwenda nigetha ukorwo wina ithafuri yega ria irio ndogetigire ona hanini uria gweciria kuruga ruga guo nigetha maundu maku makoro makiagira na wakamene chokereini wa miario na muheshimi wa ndagikaini no nyambe ngoririkania ati miaka ni 40 ya gutungatira a Kenya ni kambuni ya Dekio na Dekio marakungwira miaka 40 ya ukorwo mari thiini wa utungata kana magatungatira a Kenya nikio marakwira kumepambazuka it's a new dawn kuma mwaka-ini wa 1986 Dekio ikoretwo giteithia a Kenya kwigwatira broti na thogora mubashirire muno na nginya mubanga ukuriha kahora miaka 40 ya ukorwo mena ritwa riega makihokeka na ningi magakorwo mena uigiririki wega investors aria marakorwo makigithia na Dekio nimonete ng'ondo ciao ikiambatira value uria miaka irathie na magikongwira miaka ino 40 mena discounts kihiri taru Gen Z na Chamaz na Ikundi nimakorwo mukiamukira interest free pay plans mifango miege tari na interest na hanini na homo kamukira discount ya 5% ira wakoro kigura kashi wakoro ukigura ng'ondo yaku na hono wigatire broti yaku na marihima o mweri kuma shilingi 16 every month no mashere Dekio Johari Estate kuna mwana wa Kangudo Road kana Dekio Hekima Juja nigetha ukorwo gitaririo wega maigi na makia maikogera miaka ino yao 40 ya wihogeku miaka 40 ya gukura na gutherema mahorire na beno 0709 327 900 0709 327 nigetha ukorwo ki book site visit ya muthenya wa Jumamothi ya tariki 20 nigetha uthi ukone ng'ondo Dekio at 40 kumepambazuka nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 24 mathaa ũkimenyithio nĩ Fanikisha na Equity Bank nĩguo kũhotithia atumia mahingie iroto ciao cia gwĩkũria. Bengi ya Equity nĩ mareheire mũbango ũretwo Fanikisha. Fanikisha nĩ ũtungata ũrarũmbũiya atumia arĩa marĩ biacara-inĩ nĩguo mekũrie na magacĩrithie mĩtũrĩre yao na ya family ciao. Nĩ marĩ na Fanikisha Shaba ĩrĩa nĩ ya biacara iria nyinyi, Fanikisha Dhahabu ĩrĩa nĩ ya biacara iria cikũrakũrĩte, Almasi ĩrĩa nĩ ya biacara iria cirũgamĩtie na Platini ya large enterprises. Nemaheanaga business growth loans, training ya kibiashara, medical cover na motungata mangĩ maingĩ. No wandike SMS na kiugo Fanikisha kuri 24990. Uhihinya *247# kana ucerere Equity Bank branch ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Fanikisha, empowering women. Mwareki wa wonjori. Right, tuko tukithikiria thutha wa kahinda gatari koraya no ni thaigire hitukitire ka 25 ni getwan ko John wa hienyo. Yes, jabakara unagera mwe. Wa nyocero. Yakena. Igutega muno. Aya, thoko ya Kameme Kayukamu *420# ugakinya ukigurira kiria wiriregeria na bei thi muno. Yes, we no urorota kindu wona tukiandikite muigana wa mbeca icio. Ucio no muigana. Ukauga ino ni ngiri ciandikitwo 150. Ta stoko ya biashara no ukanjira ndi na giki. Yes, ukabidi ici ni cio ngogora. Ici ni cio ngogora ona ciringi 30 50 uri othe ukwenda. Kwina mitambo ya solar, kwina voucher, no nywe maguta diesel kana petrol. No winyitire indo nyingi muno, hena ite cia fono uriri wina ginya mattress cio. Indo ici ciothe uracingira uraciona waigira thoko-ini na wahinya *420#. Ukahinya *420#. Right. Haya, thaigire kaituke ka 25 mitambo-ini ya Kameme Kayukamu igi. Honorable Carol Omondi ndiye ametutembelea hapa studio siku ya leo na nimewapata jumbe mingi sana. Tuangalie baadhi ya jumbe zenye nimepata. Kuna moja anasema Carol is one of the respected ODM leaders, very different indeed. Ask him why they've never done any campaign meeting in Mount Kenya after Baba left us. Do they still want Mount Kenya's votes that Baba commanded? Zile votes zile kura mlikuwa nazo na Baba bado mnazitaka na mbona hamjaenda Mount Kenya? Asante sana. Ndio sababu nilianza nikisema shukrani kwa wale watu wote waliopigia Baba kura kutoka milima. Walikuwa 1,000,000
na 1,100. 1.1 million. 1.1 million. Sasa tumesema asante sana. Tarehe 14 mwezi huu, Jumapili ujao, tutakuwa Thika. Mlango wa kuingia mlima. Tunaenda huko kama Linda Wananchi kufanya rally kubwa sana. Alafu baada ya hapo tutaenda Meru. Tunaenda kutembelea watu wenzetu wa Meru. Alafu tutarudi Kisii na Homa Bay. Alafu tena tutarudi milimani. Okay. Yes, sasa tuko na plan ya kutembea huko sana. Hata saizi tunapanga vile tutashirikiana na wenzetu kule Olkalau kwa uchaguzi mdogo inayokuja. Tunataka moja wetu ashinde hiyo kiti na kura kikubwa sana. So bado tunapanga. Alright. Tutakuwa huko hata. Okay. Haya, kuna Moita Geshoke, Alice Wangesho Mondi na Defao Geshoke, ni salamu tu, lakini Defao alikuwa ameuliza Thika mnaenda lini? Umetujibu ni tarehe 14, sio? Yeah, next Sunday. This coming Sunday, that is. Hii Sunday. Yeah, this Sunday. Winrose Weche, niko mitamboni kutoka Kiambu, napenda vile mheshimiwa ana articulate issues. Very nice. Jumbe ni mingi lakini tangalia zenye ziko na maswali. Na kuna huyo anaitwa Julius Waratri. Anauliza kuna uwezekano wowote wa Linda Mwananchi kuungana na DCP siku yoyote? Unajua, ukiangalia zile vyama ziko kwa opposition, upinzani, niseme tu karibu zote zilikuwa Azimio. Jubilee ilikuwa bado iko Azimio, KANU iko Azimio. Wiper iko Azimio, hata ODM ilikuwa Azimio. Na Linda Mwananchi bado wako Azimio. Lakini DCP tu ndio kwa sababu ni chama mpya haikuwa kwa Azimio. Sisi tunataka kuleta upinzani pamoja. Sasa hatuna shida na DCP, hatuna shida na chama yoyote. Ni watu kukaa chini kuelewana vile tutapanga hiyo kazi. Yes, hatuna shida. Okay. Lakini ni DCP tu ndio Mama Karua alitoka, lakini nafikiri anaweza rudi tu. Kuna mabadiliko zikitengenezwa hapa, anaweza rudi tu. Hata DAPK bado iko tu Azimio. Yes. Hata mbasi ya Meru. Ile ya Meru. Pia iko Azimio. Hiyo ni kumaanisha tunaweza ona kwa United Alternative Government mkiwa pamoja. Yes. Nafikiri tutafika huko. Okay. Alright, tumalizie na mambo ya ODM kabla tuingie kwa mambo ya nchi na vile mmepanga. Ulikuwa wa karibu sana na baba. Na sijui kama mkiongea na yeye alikuwa amekwambia mambo ya 2027 vile angependa na vile mtajipanga. Baba alituambia ile siku ile tulikuwa na tulikaa na yeye kama wabunge. Tulikaa chini tukaongea, na alituambia, alikasirika sana na wale walikuwa nasema 2 term. Aliwauliza nani aliwaambia mseme 2 term? Alikasirika sana. Alituambia tusiseme 2 term. Hiyo ni ukweli kabisa. Tulikuwa tumekaa, hiyo ndio ilikuwa mara yetu ya mwisho kukaa chini na kula na yeye na kuongea siasa. Alisema tusiongee maneno ya 2 term. Baba alikuwa mkuu wa Azimio. Unajua pale Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa chairman. Hata bado ndio chairman ya chama cha Azimio. Alafu tulikuwa na Kalonzo na baba. Hapo ndio baba alikuwa anasema tuendelee kukaa kufanya kazi na hawa. Yes, na hata unakumbuka alisema shukrani sana kwa Kalonzo Musyoka. Hata kuna video ukienda mtandao utapata. Akisema Kalonzo amesimama na yeye miaka mingi sana. Sasa baba alikuwa anapiga hesabu yake. Kitu ilifanyika siku ile Gen Z walifanya maandamano na wakaingia bunge. Baba aliona ni kitu ilikuwa karibu hatari sana. Kwa sababu aliogopa serikali ingeanguka. Hivyo ndio alikuwa anatuelezea. Sasa akasema heri wasaidie serikali ipate stability kidogo. Lakini si ati kuingia na kuunga serikali mkono. Hiyo alikuwa anasema. So ilikuwa apatie serikali stability si wafanye kazi pamoja. Si ati wafanye kazi. Baba alisema hiyo kitu. Kwa sababu unajua
Nchi zingine raia wakivamia bunge, hiyo ni serikali kama imeanguka. Ushaona hata nchi zingine. Uliona Bangladesh. Yes. Hata Sri Lanka. So baba aliona hii kitu ikiendelea mbele pengine tunaweza kuwa na shida. Tulete stability. Serikali ilichaguliwa iendelee. Tuone vile tunaweza tatua hizi vitu. Lakini kuenda mbele, baba kusema tuseme tutam. Hapana. So kulikuwa na ule wakati alikuwa amesema tushikilie serikali kisha simama tuondoke, ama ilikuwa hadi 2027? Unajua vile alikuwa anasema unajua kuna kumbuka 10 points plan. Alisema tutaleta hii stability kwa wakati huu, lakini mtatufanya hizi vitu. Hiyo 10 point plan. Alafu baada ya hizi tutaangalia maneno tukifika 2027. Kidogo tukukatize. Inamaanisha tuseme vile kulikuwa na 10 point agenda. Kama zingefuatwa na hayo mambo yafanyike kwa mwaka mmoja miaka 2, ni kumaanisha sasa after hiyo miaka 2 ODM na chama chenu mngeondokea serikali. No. Baba alisema hivi. Serikali ilikuwa karibu kuanguka kwa sababu vijana walikasirika sana. Akasema unajua hata yeye kujua ikianguka nini kitafanyika baadaye. So akasema heri wasaidie serikali ikae kidogo, lakini serikali kuendelea mbele watatue zile shida zote zilikuwa zinasumbua raia. 10 point agenda. Yes. Okay. Na Ruto alikuwa ameomba watu wengine wa ODM waingie serikali yake. Na vile nimewaelezea, hao waliingia kibinafsi. Hata baba alisema hivyo. Sasa baba kusema ODM imeingia serikali, sasa tuko serikalini na tutakaa huko. Alisema tutabaki tu opposition party. Lakini tuendelee serikali, tuone kama serikali itatetea wananchi kwa ile 10 point agenda. Okay. Alright, nimesikia ukitaja rais mstaafu Uhuru Muigai wa Kenyatta. Na serikali mara mingi wenye wako kwa serikali wanasema ati nyinyi mnafadhiliwa kisiasa na Uhuru Kenyatta. Maoni yako ni gani? Hiyo ni urongo kabisa, wanataka kumharibia jina tu. Unajua mimi kama katibu mkuu wa chama cha Azimio, mimi ndio wanaweza sema niko na uhusiano na yeye kwa sababu rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta ni mwenyekiti wa Azimio. Sasa huwa tunafanya mkutano yeye akiwa mwenyekiti. Wale wengine hawana uhusiano na yeye. Sisi kama sasa tunaenda Thika Jumapili hii ujao tarehe 14. Kesho tuko na mkutano asubuhi kwangu ofisini. Wakubwa wa Linda Mwananchi watakuwa hapo. Tunapiga budget, kila mtu anatoa pesa. Kesho. So nyinyi ndo mnajitolea pesa nyinyi wenyewe? Tunajitolea pesa. Yes, tunachanga. Tunalipa stage, tunalipa PA. Tunalipa security. Hiyo tu. Unajua sisi hatulipi watu. Raia wanakuja tu. Wanajitokeza. Wanajitokeza. Hakuna mobilization? Mobilization yetu ni ile truck. Tuko na trucks 2 na donated by 2 of us kwa hiyo group. Wengine wanasimamia, tunapiga hesabu, mtu analipa leo nimelipa tent, mwingine amelipa ile stage, kesho mwingine hivyo tu. Tunachanga. Hata kesho tunakutana asubuhi. Osotsi ndio coordinator, anakuja na budget, tunapiga hesabu, kila mtu anatoa. Sasa wanaharibia rais mstaafu jina tu. Vile walikuwa nasema watatoa mshahara yake. Ati yako siasani. Na bado ako na haki ya kufanya siasa. Wanateta bado yuko kwa siasa. Na kwa maoni yako sijui anafaa kubaki nje ya siasa ama anafaa anaendelee tu na siasa? Katiba haisemi ati kuistaafu na toroka siasa. Kitu katiba inasema uwezi gombea kiti na uwe umeshinda na unalipwa. Tuseme kama rais mstaafu amegombea kiti ya Senate. Sasa amekuwa senator na analipwa mshahara ya Senate. Sasa hawezi akalipwa retirement benefits ya rais. Lakini hakuna kitu kwa sheria inasema ati ukistaafu uwezi ongea maneno ya siasa, uwezi piga kura. Lazima uendelee kuwa na chama chako. Angalia marais wangapi wamestaafu. Obama anapiga siasa.
bado ako Democratic Party. Kuna hata prime ministers wengine wamestafu, lakini bado wako hata kwa bunge England, parliamentary system. So hakuna kitu kama hiyo ni ukora tu. Okay, haya tuchukue mapumziko kidogo tu, tutarudi baada ya dakika kama 2 hivi. Mitamoni ya kameme kayo kama jaredha idha tutiketi dakika 24 tuna mheshimiwa wa kumakoria mwena wa Suba South constituency akorali mutongoria thiine wa Linda Mwananchi tukimurika maundu megie kiama kia ODM mwaho wa Linda Mwananchi mafangite atia no akigwa mena mucemanio kule mwena wa Thika. Yes. Sandi no yukite tariki 14 kule mwena wa Thika nauga ni kuingira marigira kule mwena wa Mount Kenya koguo tariki 14 ni mwambiririo na igwa maguthiginya kule mwena wa Meru makuhugura wega na Linda Mwananchi toko tugicokeria wega thiini wa Meru na Honorable Karoli Omondi mitaboni ya kameme ni get one ku John wa hiyo hadu ni haga tonye wa Mbogwa men. Yes, na jabakara unegere mwejerere mudo kuna gatonye munegereria kiruma getha mugambo shoke anyoroke. Yes. Alright, na dikano iciragia horo irio iria we uriaga irio ciethondeke na ikareke kero ginya bagiti dio kanwe ciragia horo wacio irio ta cine ko cina cukari muingi muno yakoro cina cumbi muingi muno ginya maguta maingi muno na itiko cijagiriru hari ogima waku wa mwiri na itumaga mundu arware mirimu itiganite ta diabetes, cancer, odomo na high blood pressure na mirimu te ona itumaga ukoro kwina ikuo gicunje gia 39% thiini wa bũrũri witu wa Kenya na ukoro kwina ifandiko cikoro cikiretwo thiini wa irio ta ici ni ikoro giteithia muno we ukoro kihuga na we theme kuria irio itari nginyaniru ririkanite family yaku ifatie kuria irio iria cina kiguni na itari na ugwati o wothe. Ino ni ndomerera heroe unareherwo wega ni Food Policy Coalition Kenya na ukoro kimacerera haria ha www.foodpolicy.ke. Sawa sawa? Yes. Oh yes, thiini wa thoko ya kameme kohana atia kuria na andu no mareta brukia andu maragura kindu uria mundu ekwenda na ni thoko ya mwanya tondu thoko ici ingi ciothe ni woheagwo kinyaga hau ugakora thogora mwikire ambage ino hani no ha urathi nginya rungu wa thogora uria twikirite aru wingira haria wakora mutambo wa solar 60 kana 80 wo ukauga ndina ciringi 30 40 igana ki uguo ukabidi ukauga ukugura atia ni urakora smartphones hena solars mitambo ya solar hena machine cia kurima icio ni ta mitambo ya irrigation mitambo ino iko turitwo turima riu o mumera uranywa mai ma muigana regu seria wega tari turanywa na straw. Yes. Hena ginya mariri mena mattress na ite na indo ici ciothe ginya nduthi na vouchers no nywe maguta no tworo saloon indo ni nyingi no urecagurira thogora wa hinya *420# ukaingira thoko na *420#. Waithakanga no guturithia uraturithia we ici ni nduthi wa ihuria nduka-ini gatari o kugeria mani ai no ukorirwo kuri handu urahithia mbeca we stock eno yothe ni ndamenya nduiguite ndeto ici nona kambuni ya Captain Motorcycles riu kai matakiri na offers tahana offer marendia nduthi mithemba wa Captain, Tiger na Dayun na to uguo mena nginya tuk na sport bike spare parts cia nduthi nacio marendia ta kuheana o hamwe na wiro no haha neho ndeto yagirire marendia both wholesale na retail ukariha o kahora manakurehera o haria hothe uri Kenya handu ya Roma makoragwo haria Kahawa Wendani Thika Road na no mari na branches na Nyuki, Meru na Maua. Horera Captain Motorcycle Manufacturing Limited kuhetokera 0727 139 666. Alright, mitaboni ya kameme tha ithatu gatigo dakika 20. Asante sana ukorwo hamwe na ithui na ndakwira ati Dekio marakora magikugwira miaka 40. Ino ni kambuni ya Dekio Plantation Limited mena miaka 40 kuma mwaka wa 1968 no mwaka wa 1986 yes. Makoretwo makenegeria a Kenya mweke okoro makigura buroti na thogora mufashirire na miaka 40 ri a Kenya na makoretwo makigura ng'ondu ri ni makoretwo makiona ng'ondu cia ikia babatira bei na njira nene muno na rire marakora magikugura miaka 40 mena offers na discount kiheri taru Gen Z na Chamaz na ikundi makora makiamukira kama makora magikenera interest free pay plans ukone kugate ukariha hatari na interest na hona wali hakashi ukorokenegererio 5% discount na ukorokera nginya o mweli kuma shiringi 16 tumaundu makoro maikarite wega no mashirire Dekio Johari Estate kure Kanguda Road kana Dekio Hekima Juja ukorogetario maigi na bayathi mo 0709 327 900 0709 327 900 tanyitana beone getha ngwire gicokereria ri gitumikia umenyitane kiriko tondu mehe handu magobangeire wega
Eto wikite mathabu ma Royco Nwali kana tuke Royco igire beef cube cia Royco igire na chili cube imwe na tuire turia wendete muno wona watukania wakorwo ina anja ya flavor to the maximum. Yes. Oh yes, ugioya cube igire cia Royco chicken otukanie na kana okoro kiruga mucere gikombe kimwe. Yes, gikombe kamwe ka mucere. Anja nayo ri maximum flavor and a nice yellow hue. Okone kuga ati mucamo mwega na karangi kega piu. Wendaga mucere wako okorwo ina to vegetables to veggies okwoya Royco chicken cubes na kamucere gaku na to vegetables twaku aja haria muthia the formula for great meals. Na we wendaga gukorokeria irio ciaku o ciothe wona wekira Royco chili cubes na irio ciria wendete muno okorwo na maximum taste, maximum enjoyment. Wendo akoro kimakio ni formula ati ni ino kana ni ino asha we oya Royco ruga oria okwenda tukania oria okwenda maundu makoro maikarite wega. Oh yes, wega ngare ogea fio na namba ya Dekio Dakoda kwira ni 0709 327 900 0709 327 Dakoda nyita na bero nigetha ukoroke book site visit ya muthenya wa Jumamothi tariki 20 ugatwaro kuona ng'undu nigetha wamukire 5% ino discount na ukorokia mukira interest free pay loans pay plans na ningine ukorokeria o mweri kuma 2010 na ithathatu 0709 327 900 0709 327 900 nitukwaritie ciĩgiĩ thoko ya Kameme nitwahutiriria tugatia na mutambo no wathi umwe wa Sora. Oh yeah. Yes, nice. Indo ni nyingi, hena nduthi, hena voucher ciringi 20 no uthie shopping, hena nginya rent ya ciringi 20. No wigire no wiyore stock ya biashara yaku ya kuboost biashara na ya ciringi 150. No indo ici ciothe ndiragweta uracigura uria kwenda. Ukorwo ta kindu kauga mwandikite o no ni ngwenda kugura tugagwitikiria ukaigira thoko na kihingo no kimwe ni *420#. *420#. nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 43 mathaa ukimenyithio ni Tips College aria mathomithagia kothi ngũrani cia diploma, certificate na artisan ta electrical and electronic, motor vehicle mechanics, plumbing, building and construction, fabrication and welding, refrigeration and air conditioning, business management, human resource, sales and marketing, supply chain management, secretarial studies, front office administration, banking and finance, CASNEB courses, mass communication and journalism, film production, short courses, driving classes na ingĩ nyingĩ. Ukawĩyandĩkithia nĩ gũthomithio computer, French na German classes atarĩ marĩhi. Twina hostels na nitũteithagĩrĩria gwethera arutwo aitu attachments na wĩra. Tũcerere Tips Campus Thika Super Highway. Thimũ nĩ 0715 067272 kana 0793684897. Email nĩ info@tips.ac.ke. Tips College, a highway to future success. Alright, mitaboni ya Kameme kayo kama gedha ida tukatika dakika 16. Thank you so much ni ukore hamwe naithe. Mitaboni ya Kameme kayo kama getu na Honorable Karoli Omondi. Huyu ndiye mjumbe wa Sumba South Constituency, ni kiongozi katika Linda Mwananchi. Tunaangalia maswali yako kupitia 20014, hiyo ndo nambari yetu ya SMS. Na mheshimiwa naomba tuangalie maswali yenye nimepokea kupitia kwa SMS. First of all, kuna moja anaitwa Irongo kutoka Nyeri. Anasema serikali imekuwa ikisema waziwazi kwamba itashinda uchaguzi na kuna watu wamesema watafanya rigging. Tunawajua kwa majina. Sijui maoni yenu kama Linda Mwananchi ni gani kuhusu hili jambo? Unajua saa zingine watu wanaongea hivyo ili walete doubt kwa maono ya watu. Hizo ni propaganda ili watu waseme serikali itaiba kura, sasa sisi hatutaenda, wakae tu nyumbani, kupiga kura wakae nyumbani nini na nini. Unakumbuka hata 2002 walisema hivyo, lakini raia walijitokezea wakapiga kura, Kibaki akashinda. Sasa hiyo ni propaganda. Zamani tulikuwa na manual voting, kila kitu haikuwa electronic. Siku hizi kuna mabadiliko. Sasa kuiba kura sio rahisi vile watu wanafikiria. Na sisi kama Linda Mwananchi tumejitayarisha. Na utaona hivi karibuni tukiongea na IEBC. Tunataka kufanya kitu inaitwa geo-referencing and geo-fencing ya polling station zote, 55,000 of them. Na tutakuwa na watu wetu hapo. Hiyo geo-referencing hiyo ni na geo-fencing. Hiyo inamaanisha hatutaki kusikia kuna polling station. Unakumbuka polling stations ni mashule. Na juzi uliona kulikuwa na mashule hazikuwa zimeandikwa, hazikuwa kwa register. Si unakumbuka? Yeah. Sasa tunataka kujua kila polling station
na satellite coordinates zake. Na tukishajua hiyo ndio georeferencing na kuna geofencing, tunaiprotect. Yes. Alafu tutakuwa na agents kila mahali 55,000. Hata kabla tujafika hapo, tutafanya uchunguzi kali sana kwa voter register. Tuone ni iko ya usawa. Na tunaenda kusema IBC lazima walete teknolojia mpya. Hatutaki hii ya Smartmatic. Tunataka watu wapya ndio waletwe kuleta technology. Sasa tuko gangari, tutakuwa tunachunguza hiyo sana. Sasa mimi ningependa kuambia raia wa Kenya, msijali, kuweni tayari kupiga kura. Tutajipanga, tutalinda kura yetu. Kura itahesabiwa, itatangazwa kwa polling station. Tutafanya aggregation na tutatangaza. Tutajua vile tutafanya. Na kama mtu anafikiri ataiba kura, ni kama amesahau maneno ya Gen Z mwaka uliopita. Mi nafikiri mtu akiwa na hiyo mafikira anataka Kenya iungue. Wakenya hawatakubali kitu kama hiyo. Hawatakubali. Alright. Tuna swali kutoka Thika. Gorawa Thika ametuma swali na uliza, kuna viongozi kadhaa kama James Orengo wamekuwa akisema wanahangaishwa na vyombo vya usalama. Nyinyi kama Linda Mwananchi mnachukuliaje hili jambo? Unajua juzi Orengo alikuwa kule Homa Bay. Alienda kafanya rally Mbita, ikawa mzuri. Akafanya Sindo, ilikuwa mzuri. Lakini alipokuwa na rudi Kisumu kufika Homa Bay ilikuwa jioni. Wenzetu wengine waliweka mawe kwa barabara na wengine wakajificha vichakani wakamrushia mawe. Lakini rally zake zilikuwa tu sawa. Orengo ni mzee, amefanya kazi miaka mingi akipigania demokrasia hapa nchi. Na ni governor. Sasa hako na haki zake za usalama, kuwa na askari na nini na nini. Lakini unajua sasa wanasema wamechukua askari wake. Hiyo sio shida. Orengo atalindwa na wananchi. Atalindwa na wananchi. So wakitaka kucheza hiyo siasa, hiyo ni shida yao. Sisi tutaendelea mbele, hatuogopi. Orengo sio mtu wa kuogopa. Na tutakuwa na yeye Thika Jumapili ujao. Okay. Na nimepata maswali mawili yanaambatana na hilo swali. Kuna mtu anauliza mambo ya matumizi ya polisi, vile inaendelea kwa mikutano yenu. Na kuna mwingine anasema mambo ya goonism. Nyinyi kama Linda Mwananchi mnachukulia haya mambo namna gani? In fact, unajua sasa hata kwa Mlima Kenya kuna mchezo inachezwa na serikali na watu wa serikali. Na wanasiasa wanaegemea pande hiyo. Ukiangalia siku hizi, unajua Milima huwa hata kama kuna maandamano watu wako wanaharibu mali ya wenzao. Sisi tunafikiria hawa vijana wanaletwa na serikali na watu wanaegemea pande hiyo. Mi nafikiri hivyo. Kwa sababu niliambiwa huwa wanakuja asubuhi kwa malori, wanashuka, wanajificha, wanakunywa chai. Maandamano ikianza, wanaanza kuvunja mali. Na tena umeona polisi wanaua vijana wetu wengi sana. Kila mahali. Hiyo sio haki. Tuko na right ya kufanya maandamano. Sasa hiyo ni haki ya kila mtu. Sasa mimi naona kuna watu wengine hawajaelewa katiba mpya inasema nini. Ndio wanaleta hii shida. Hata goonism imekuwa shida. Imekuwa shida nchi mzima. Kwa sababu watu wameleta maneno ya pesa kwa kampeni na kwa siasa. Lakini mimi nataka kuambia wananchi hivi. Unajua mtu akiiba pesa yako ya dawa ya hospitali, ameiba pesa ya masomo, ameiba pesa yako. Sasa anakuita, anakuambia kama kuku, anakurushia chakula mahindi kuja kut. Sasa anakuja anakuambia panga laini nikupatie pesa. Chukua pesa lakini enda nyumbani. Kula pesa. Pesa usiwache because ni pesa yako, ni ile ungepata kwa dawa. Ama kwa masomo ama kwa nini. Chukua hiyo pesa lakini tumia akili yako. Usipigie kura, usipige mwenzako, usipige kelele, weka tu kwa mfuko, wewe enda siku ya kura unajua nini utafanya. So ni kitu mbaya sana kwa serikali na watu ambao wanashiriki na serikali kutumia goons
kupiga watu, kupiga raia, kutumia vijana vibaya. Ni mbaya sana. Unajua sisi wameturushia tear gas. Siku hizi tunabeba blanketi na maji. Ikirusha mnajifunikia. Mnajirushia blanketi. Hatutoki hapo. Alright, tukiangalia maswali mengine, nina modetagwa Tabitha anasema mnadai nchi inaelekea upande mbaya. Ni maeneo gani hasa ambayo mnaona serikali imefeli kabisa? Kwanza, hii serikali nitauliza. Ni program gani walianza imefaulu? Piga tu darubini. Walisema walituambia kutakuwa na SHA. SHA inafanya. Wanakuambia watu wamejisajili wengi. Lakini ujiulize SHA inafanya wapi? Kila mtu, watu wanalia. Hata leo hii kwa gazeti unaona SHA has let down teen pregnant mothers. Hapa kwa gazeti nilikuwa nasoma. Hiyo SHA kuna bilioni 104 inalipwa ati kwa watu walikuwa na develop software. Mitambo. Wewe umesikia kitu kama hiyo? Hata ile ya Safaricom haikuchukua hiyo pesa. Hii inasambaza pesa. Hiyo ni ukora. Hiyo ni ukora. Sasa hiyo kitu ya SHA ifanyi. Walituambia tutakuwa na CBC. Si unaona vile maneno iko kwa mashule? Hiyo pia imekwama. Walituambia affordable housing. Hii affordable housing ukienda hata hapa Ngong, sio mbali, hapa tu Ngong. Wamejenga nyumba mingi sana hapo. Hakuna hata sewage. Zile ziko mashinani, waulize ni wangapi zimenunuliwa. Hakuna mtu ananunua hizo vitu. Watu wachache sana. So hizi vitu zao zote, mimi kitu tu nimeona imefaulu ni hizi masoko. Lakini hiyo ni kazi ya devolved governments. Ni kazi ya ugatuzi wa si ya serikali kuu. Sasa mimi sijaona kitu yao imefaulu. Okay. Yes. Alright. So tuseme nyinyi mkishachukua serikali kama alternative government, mtakuwa na tofauti gani na ile serikali ambayo iko saizi kutengeneza uchumi? Sababu watu wengi wanalia uchumi haiko mzuri. Sijui ni mambo gani mtafanya kuhakikisha kwamba uchumi umeimarika? Utanikubalia nisungumuze hiyo kwa Kiingereza. Kitu tunaita our mantra as Linda Mwananchi. Mantra. Efficiency and accountability. Hapo ndio tutasukuma serikali. Efficiency and accountability. Kwa sababu tuanze na efficiency. Si sasa bei ya mafuta iko juu sana. Ndio. Sana tena sana. Yes, wanatuambia ni kwa sababu ya vita ya Iran. Lakini walifanya nini walipoingia serikalini? Tulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa Open Tender System, OTS. Wakatoa hiyo. Wakaingia G2G. Wakasema mafuta sasa itakuwa natoka Saudi Arabia na Abu Dhabi. Na wakaweka contract moja. Kwa biashara ya mafuta kuna kitu inaitwa premium. Hii premium ndio watu huwa wanapiga hesabu alafu wanaweka tenda. Sasa hiyo premium hao waliweka price moja, $110 per ton. Yes? Wakawekea hapo. Ukiangalia nchi zetu za jirani, premium yao ni kama $80-85 per ton. Unaona sasa vile tushaporwa hapo. Lakini ile average, global average ni $60. $60, almost double. Yes. Sasa sisi mafuta yetu iko kwa $110 per ton premium. Hiyo pesa inaenda wapi? Unaona pale shida iko. So tutarekebisha hiyo. Hatuta as part of efficiency. Angalia maneno ya kujenga mabarabara, reli na kila kitu. Hizo vitu ukiangalia, watu wanapewa kandarasi, hawafanyi kazi wanalipwa. Wengine wanafanya kazi mbovu wanalipwa. Hakuna tenda. Unaona hii stadium Talanta. Hii inajengwa hapa kubwa hii. Talanta hii. Talanta estimate ya kwanza ilitengenezwa nafikiri na Turkey. Ilikuwa 21 billion. 21 billion. Wakafanya revision na University of Nairobi ikafika 32 billion. Lakini inajengwa na 42 billion.
na hakuna tender. From 21 billion, that's double. Yes, it's $345 million. Hakuna tender. Hakuna competition. Hakuna mtu alidhibiti ya kwamba hii ndio bei inafaa. Yes, tutaleta efficiency kwa hizo vitu kama ujenzi wa barabara, hizi vitu unaona wanajenga. Kuna ufisadi sana. Judiciary, hii makesi zile zinakaa judiciary. Unajua kuna watu wengi wanahangaika sana. Kesi inachukua 10 years, 5 years. Umelipa wakili, ufisadi iko huko, tunataka kutoa hizo. Hata askari, efficiency ndio kitu tutakuwa shughulikia sana. And accountability pande hii nyingine. Unajua iko kitu tunaita rule of law. Siku hizi hakuna rule of law. Hata court order watu wanatoroka tu. Watu wako kwa ofisini ya maserikali wanafanya vitu ni kama hakuna sheria. We will go back to the rule of law. Kufuata sheria. Tuone ya kwamba kila kitu inafanyika kulingana na sheria. Na maneno ya ufisadi, tufanye uchunguzi vizuri, tushike watu. Mimi nataka raundi hii watu wafungwe. Na waregeshe mali walioiba, mali ya umma. Na iwe kitu ya kawaida. Si ati watu wadogo ndio tunapeleka kamiti. Tunataka kuona mawaziri huko, ma-PSs huko, wanasiasa huko, jela imejaa na mali imerudishwa kwa watu. Accountability and rule of law. Right. Wakati wetu ni kama... Na kuna kitu ingine tutafanya. Devolution. Unaona sasa, pesa ikienda kwa ugatuzi, pesa yote wanatumia tu kwa recurrent expenditure. Kulipa mshahara. Yes. Kununua mafuta na vitu kama hizo. Tutabadilisha sheria. Pesa inatoka Nairobi kwenda kwa county government. 70% inaenda direct to projects. Hatutakuwa na pending bills. Pesa ikitoka Nairobi, 30% ni recurrent, 70% development. Direct. Kama ni hospitali inaenda kwa project account ya hospitali. Si kupita kwa serikali alafu wana... Hapana. Hatutakuwa na pending bill. Okay. Yes. Wow, that's nice. Tukimalizia, kwa maoni yako, unaamini kabisa William Ruto anaweza kuwa rais wa muhula moja, one term? Sasa si raia ndio wameamua. Na ukiangalia si ni raia ndio wameamua. Sio mimi. Mimi niko na wao tu. Raia wametuambia wanataka mabadiliko. Na sasa sisi tumeamua tutakaa na raia. Ni raia ndio wameamua na itakuwa hivyo. Kwa sababu kura ya milima uweke na kura ya Nyanza na Western, Eastern, Nairobi, hapo Kisii, na nini hapo na Rock na Kajiado. Uchaguzi umeisha bwana. Coast tutapata kura mingi sana. Utashangaa. Tumalizie hapo, sijui kama una ujumbe wako wa mwisho tukimalizia kabisa kwa Wakenya. Mimi ningependa tu kuomba wenzetu wa milima waje kwa wingi sana rally ya tarehe 14 mwezi huu Thika. Tufanye mkutano huko, tuongee, tusikizane, tujue tutaendelea mbele namna gani. Na ningeomba watu wa Olkalau, raundi hii tunataka hiyo kiti kwa opposition. Na DCP na Jubilee wakubaliane mapema, wawache mtu moja, raia wajue ni nani. Tunataka ushindi kubwa. Ndio watu waelewe inchi imeanza kutembea pande gani. Asante. Thank you so much Honorable Karoli Omondi, mujibu kule mwana Suba South constituency, akorali mutogoli thini wa mugano wa Linda Mwananchi na kiama kia ODM. Thank you so much. God bless you. See you some other day. Asante. Asante sana. Coconut. Betu gamo horma daito. Yes. Sawa. Thank you. Nito riakwa ni Anne Wambui, nyumite Saika, ukite kwa Kameme kugira riko ria gas. Na bata wa riko tarire ni riega tondu ni ukuhota kuruga tufoga haha na akima haha na ni kindu kiega. Ingire muthikiriria nake atuike wa kugeria ahure *292# atuike wa guthii thoko na acagure kiria kwenda, agutuika wa kwigurira na thogora wa mbeca ciake.
upgrade riko rĩaku na gas cooker na thogora ũrĩa mũnini mũno ũtarĩ waiguĩka. Ingĩra thĩinĩ wa thoko o rĩu. Nĩ hũthũ, hihinya *292# wĩcagũrĩre kĩrĩa ũkwenda ũcoke wĩkĩre pin yaku. Soko Murwa, kila kitu kwa bei yako, kila kitu kwa bei yako. Nĩ thaa ithatũ na ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ NIBS Technical College. Kũrĩ mbeũ njĩthĩ, never let the fear of striking out stop you from playing the game. Face your fears head on. Gũkũ NIBS Technical College nĩ tũkiriĩtĩte environment ĩgũtũma we mũrutwo ũgĩe na confidence ya kũface mũtũrĩre na njĩra igwete. Ũrĩ na chance kũjoin NIBS Technical College gũthoma kothi ta Advanced Healthcare Assistant course kana caregiver, kothi ĩrĩa tũrathomithia following international standards protocols. No tũrĩ na kothi ingĩ ta Electrical and Electronics Engineering, Plumbing Technology na kothi ingĩ nyingĩ. June intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũcerere campus citũ no tũhũrĩre thimũ 011030100 kana ũtwandĩkĩre message ya WhatsApp 0722547746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. The government must lead by example by reducing non-essential travel, hospitality, consultancies, duplication of agencies and other administrative overheads. Twire thirikari wega matige gutukungĩria wara gũtwĩra nĩ ndeto cia environment maracirehe nĩ mathiĩ mahande na kuoroboro satika na kũrĩa kũngĩ. Risasi inaua mtu mmoja, Ebola inaua kila mtu. Thirikari uko nĩ remetwo nĩ malaria makũrĩa mũmoya witũ rĩ no maũndũ ma Ebola ĩkũbota kũbũrana nao. Oma wĩigĩrĩrĩku no shaba. Andũ mũgwanja gũkua mũtino-inĩ wa barabara kũrĩa kaunti-inĩ ya Makueni. Gĩceceni no kĩrĩa kĩmwe gĩa kameme kayo ka mũingĩ. Maya nĩ mohoro ma thaa ithatũ rũcinĩ. Amũkĩra ngeithi njĩtagwo Dan Wainaina. Andũ mũgwanja nĩ makuĩte kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũrahanĩkire mwena wa Mlima Kiu, itũra rĩa Salama, kaunti ya Makueni ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Nĩ mũtino ũrakuruhanirie turera, bathi, ngari igĩrĩ nini oro hamwe na nduthi ya bodaboda kũrĩa mĩĩrĩ ya kuacio ĩrutĩtwo kuma matigari ma ngari icio. Rĩrĩ na andũ angĩ mahinga 27 mararigitwo nguraro ngũrani na thibitarĩ ngũrani mwena ũcio thutha wa gũkuruhanio mũtino-inĩ ũcio. Akenya marĩ na matanya ngũrani megiĩ itua rĩa igoti inene rĩgiĩ cira wa kũhagũrwo kwa Rigathi wa Gachagua kuma gĩturwa-inĩ kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Gachagua ahithũrĩtie kandi ya kũhanda cira igoti-inĩ rĩa gũcokia cira riko angĩkorwo acirithania atatũ nĩ megũkinyanĩria itua rĩa gũkindĩra kũhagũrwo gwake ũmũthĩ. Na nĩ itua rĩu rĩgũtanyĩtwo kana rĩtanyĩtwo gũkinyanĩrio nĩ acirithania Eric Ogolla, Anthony Murima na Freda Mugambi. Rĩu tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ Gĩcũki wa Ng'ang'a ũrĩa ũraranĩria na ikari mwena ũcio magĩtarĩria matanya mao igũrũ rĩgiĩ cira ũcio. Gĩcũki. Nĩ thengio mũno o toguo akĩrĩkia gũkiuga ũrakinyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ taũni-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa ndĩrakorwo ngĩaranĩria na mũingĩ ũhoro wĩgiĩ cira ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere wa ũrĩa wakĩrĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua. Na nĩguo mũthenya wa ũmũthĩ igoti rĩrakorwo rĩgĩtua kana Rigathi Gachagua ahagũrirwo na njĩra ya ũma kana agĩkorirwo akĩhagũrwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Haha gĩkĩrĩ na mũingĩ kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, hihi ndĩrenda makorwo magĩtũteterithĩria woni wao nĩ ũrĩkũ na hihi matanya mao nĩ marĩkũ megiĩ itua rĩa ũmũthĩ. Thengio mũno gũkũ nĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ, wanjĩrĩrie na marĩtwa maku, hihi woni waku nĩ ũrĩkũ? Marĩtwa njĩtagwo David Derito. Woni wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, twĩna hope na igoti atĩ Gachagua nĩ akuona justice igoti-inĩ. Twĩna mwĩhoko mũnene mũno na majaji macio. Rigathi wa Gachagua ainũke arĩ mũhotani, akiuga kinya gũkũ Nyĩrĩ tũkona ũhotani.
Kũngĩkinyanĩra atĩ igoti nĩ gũkorwo rĩgĩtua Rigathĩ wa Gachagua nĩ ahagũrirwo na njĩra ya ũma, nĩwona ũteti wa bũrũri to gũkorwo ũgĩcenjia? Nĩ gũkorwo ũcenjetie mũno tondũ kuga atĩrĩrĩ, tũngĩaga justice ũmũthĩ rĩ 2027 tũkaiywo hatharani, gũtirĩ kĩndũ tũtikona. Ũguo Rigathĩ wa Gachagua twenda inũkia arĩ mũhotani na majaji, tafadhali cira ũyũ wa Rigathĩ wa Gachagua ukuĩte bũrũri mũgima. Athengio mũno ngĩkinyĩrĩra na mũikari ũngĩ, hihi matanya maku nĩ marĩkũ? Amaitwo njĩtagwo Jackson. Matanya makwa harĩ cira ũcio wa Rigathĩ wa Gachagua nĩ atĩ kĩhoto kĩrĩa aimirwo nĩ mbunge ya bũrũri na ya senate nĩ agũkĩona ũmũthĩ magoti-inĩ, nĩgetha tondũ ona cira ũcio wake ndwathirwo na njĩra ũrĩa yagĩrĩire, ndahagũrirwo ũrĩa kwagĩrĩire, no tũtikwamba gũtua maũndũ, tweterere igoti rĩu rĩa majaji matatũ matũhe justice ta bũrũri. Kũngĩkinyanĩra atĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ akorwo akĩrwo nĩ ahagũrirwo na njĩra ya ũma na waragania, hihi ũteti wa bũrũri ũgũkorwo ũgĩthiĩ na njĩra ihana atĩa? O ũndũ ũrĩa Gachagua angĩtuĩka nĩ ahagũrirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩ, acoka gũkũ nĩ agũcenjia ũteti wa bũrũri, tondũ nginya ona ithuĩ ta aikari a bũrũri nĩ tũgũkorwo na mwĩhoko atĩ ona tũgĩkinya 2027 tũngĩgakinya tũgakinya igoti-inĩ nĩ tũkona kĩhoto, o andũ mũrengo ũrĩa magakorwo nĩ makona kĩhoto kĩao magoti-inĩ. Thengio mũno no akĩiguĩra mũthikĩrĩria wa Kameme kayũ ka mũingĩ. Kau nĩko kayũ ka mũingĩ kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, ngĩgĩcokia moro mũno wa studio kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, niĩ njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a. Ngatho cia mwanya Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a akĩaranĩria na aikari mwena ũcio wa Nyĩrĩ igũrũ rĩgiĩ cira ũrĩa ũtanyĩtwo gũtuithanio ũmũthĩ wĩgiĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua, na nĩ cira ũtanyĩtwo kana itua rĩu rĩtanyĩtwo kũrekererio nĩ acirithania Eric Ogolla, Anthony Murima na Freda Mugambi. Hatarĩ nganja nĩ tũgũkũmenyithia marĩa mekwĩyumĩria thĩinĩ wa gĩikaro kĩu. Na kamĩtĩ ĩrĩa ĩkuruhanagia Kenya harĩ gũthũrima ũkinyanĩru wa maũtungata ma thirikari kũrĩ mũingĩ rĩu nĩ twarĩte amemba ayo kaunti-inĩ ithatũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ gũthoma ũrĩa tabarĩra itiganĩte ũrĩa ikinyanĩirio kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa NGCDF rungu rwa mũmbunge wa Kĩharũ Ndende Nyoro. Riboti ĩno nĩ ya George Kimani. Mũtongoria wa kamĩtĩ ĩno ĩrĩa rungu rwa wabici ya mũnene wa watho bũrũri-inĩ hamwe na honge ingĩ ĩrehete hamwe amemba kuma kaunti cia Murang'a, Kirinyaga na Embu. Kũringana na Trufosa Acharo ũrĩa nĩwe director mũnene wa rũhonge rũrũ, augĩte atĩ wĩra ũmwe wa kamĩtĩ ĩno nĩ gũthomithia Kenya magatigĩrĩra tabarĩra iria ikinyanagĩrio na mbeca cia mũingĩ atĩ nĩ ciatwarithio na mbere wega. I'm the National Director, National Anti-Corruption Campaign Steering Committee that is under the Office of the Attorney General, the State Law Office and State Department for Justice, Human Rights. We want to do knowledge transfer in undertaking social audit. Ningĩ nĩ atarĩria atĩ mokĩte gũkũ Kĩharũ kumana na ngumo atĩ nĩ kũmwe kĩgĩna kĩa NGCDF gĩtũmĩkaga wega harĩ gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte. But also we want them to carry out best practices that is happening in this great constituency. Also we've heard good stories about Kĩharũ and Murang'a with regards to implementation of government projects and the prudent use of taxpayers' money. Na kumwe macerete nĩ cukuru-inĩ wa secondary wa St Paul's Gĩkuũ ũrĩa wĩ mwena wa Kambĩrwa, kũrĩa mĩako yothe cukuru-inĩ ũyũ ũrĩa wambĩrĩirio mĩaka mĩnini mĩhĩtũku ĩkinyanĩrio na kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF. Njĩtagwo Wanjikũ wa Mũkũra, deputy principal. Nĩhotete gũteithia ciana cia locality ĩno mũno tondũ kwĩna ciana nginya irauma mwena wa Maragwa Range, hena 2 boys maumĩte Maragwa Range me grade 10, na twarora mwena wa Kirinyaga, mwena wa Thagathĩ hena ciana ciumĩte kũu Rũkanga, ciana ta about 10 of them, na nĩ makĩraga rũĩ rwa Thagana. Hena mwana umĩte Western arokire form 3, in fact turamwadmitire the day before yesterday from Western. Ndĩ mũciari St Paul Gĩkuũ secondary. No njũrie kaunti iria ingĩ ciothe korora mahote kũhũthĩra mbeca cia NCDF wega, ciana nyingĩ no ikorwo igĩthoma na mbeca itige kungumio. Hĩndĩ ciarĩ nĩ matabanĩtie gĩikaro na nginya na mũingĩ na gũthũrima maratathi megiĩ ũrĩa tabarĩra ĩno yakinyanĩirio, kũrĩa nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya NGCDF Peter Manyeki atarĩria atĩ wabici ya mũmbunge Ndende Nyoro ĩhũthagĩra mũtaratara ũnyihagia mahũthĩro na koguo makahũthĩra mbeca nini na gũkinyanĩria tabarĩra nyingĩ. Tũhũthagĩra process ĩtagwo labor based kana community based, ĩrĩa wĩra witũ to involve technical people maoka maganeana advice na then project ĩgekwo involve local community. Na ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya kamĩtĩ
teno kuri muingi wa bururi. Kazi yetu ni kuambia wananchi kwamba uko na haki ya kupatiwa services bila kupeana pesa, bila kupeana hongo. Muingi wothe wa Kenya na makiria muingi wothe wa Murang'a wina rutha rwa kuria ciuria thutha wa kuona wira uria urarutwo ni thirikari na mbeca ciao. Kameme FM kuma guku Murang'a, ritwa riakwa ni George Kimani. Na miahungurani ya kiutetino ithiete na mbere na kuhura kambi mwena wa Olkalau Nyandarua, o mwena ukihurira ndebe. Jimo Muthoni ari na ici ciegi uteti kuma kuria Nyandarua. Mbere ithurano nini cia tariki 16 mweri turorete cia gucagura mubunge wa Olkalau, miahungurani ithiete na mbere kwiendia kuri muingi riri ucindani munene uronekana uri gatagati ga kiama kia DCP na kiama kia UDA. Uria wari mubunge wa Starehe Maina Kamanda atongoretie kambini cia DCP mwena wa Karugutu na Mawingu, akiuria muingi kwaga kuheneka na tabarira ireko ni thirikari nene. Kamanda akiuga icio ni tabarira cia kuhenia muingi ona ingi itire na uguni. Maheni ta macio turareherwo mareri tondu mweri 19 ndigakorwo ho, kwanza irakorwo ona niraringa andu tuona ndiri spares nyingi ndiri ona mutigathiage hakuhi no ikurange tondu ona ndi na bureki ni nyu murenda kuhe. Oho ni oritie atongoria makanitha gwithema kuhingica muingi, akiuga rimwe kanitha ni ukoretwo ukinyita mbaru uteti wa mbeca na andu aingi magakorwo makiura njira. Ndenda kumuria athinjiri Ngai ithuothe turehia thino, mutikahitithie kamwe gaitu kage kuona kuria turoretio. Bururi uyu ni guthira urathira na no Ngai atunyitiriire na nyu murahoya muhoe mutari no hinga. Naguo mwena wa thirikari, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Ani Waiguru augite niguo tabarira ngurani cia uthii wa na mbere ikinyanire he bata muingi ucagure mubunge ukurutithania wira na thirikari iria irathana. Ni ndirauga mukorwo andu ogi kwiruta thirikari-ini. Ona mweshimiwa Kiaraho athurirwo na Jubilee no okire akenyitana na thirikari ni undu ni amenyaga okorwo no urenda maendeleo kwanyu no mugokoro thiini wake wa thirikari. Miario yake kinyitwo mbaru ni mubunge wa Olojororok Michael Mwangi Muchera na murunaya wa Kinangofu Kwenya Thuku. Na murathura mubunge ageke atia akamurutire wira miaka iyo etigarite sinamna iyo na mundu uri ungihota kurikia wira uria Kiaraho aranjitie ri githeti mucina tutue matua mega riu hatiara mundu gandirerirwo mundu ari wa nie nduite itua athiritari iri kureria ndirenda guikia ni kureria ikundehera faida. Kiama kia UDA kirugamitie Samuel Mucinanyaga gukuna kio kiama kia DCP kiri na Sami Kamau Waweru. Giturwa giki giatigirwo utheri kurumirira gikuo kia uria wari mubunge David Kiaraho kuria andu kenda nio meriga kuhetukio ni kamiti ya ithurano na miaka IEBC gukorwo makihitahitanira giturwa kiu. Handu-ini ha Kameme Kayuka muingi kuma kaunti ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Mangĩ mohoro ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 4. Njĩtagwo Dan Wainaina. Uma woigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka muingi. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme Arahuka Roshine Thinacara nginya thaa 4. Arahuka nĩgwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti, Mĩkwekwe, ũteti, wonjoria. Kameme Kayuka muingi tuko chonjo. Roshine Thinacara nginya thaa 4. Arahuka, don't miss out. Power,